Tribunal Constitucional Wasim amparo jatipaita hispikachisqa. Segundo Cervantes Culchaduman yanapaspa. Hinaspam kamaykachisqa militar hampina wasita médico legal nisqanchik hawananpaq. Chaymanta unquyninmanta willakamunankupaq. Paytas hukwaranja isqunpachak pusaq chunka junio watapi terroristakuna majarusqaku. Escolta Usares de Junín nisqapi llamkachkaptin. Lima chawpipi Girón Junín nisqanchikta llamkaqmasinkunawan ichichkaptinku Palacio Manchayanankupaq. Cervantes nin ñakarichkansi hipoacusia neurosensorial nisqanchik. Chaysi alliq rinrinwanqa mana uyarinchu halaypaq ichuqninwanñataqsi tumpallata uyarin. Kaysi terroristakuna majaruptin. Chaysi iskay waranja chunka pichqayuq watapi marzo killata mañakusqa. Médico legal hawananpaq denunciata churarjusqa derechos a la salud, seguridad social, integridad física e igualdad ante la ley nisqata mana uyaptinku. Expediente 03691-2016 PATC Yupaywan Tribunal Constitucional Huykun chunka pichqa punchawta médico legista hawananpaq. Chaynapi hayka ñakarisqanta yachananpaq hinaspa saludninpi yanapanankupaq.